Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ma syaa Allah kullu ni'matin minallah. Ma syaa Allah al khairu kulluhu biyadillah. Ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfauna biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada laun imai nari pangulo tandra syukur tandri gangkatan lor sisi arajanna Allah Ta'ala. Rilalanna wattiwe pada saat sekarang ini Allah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat hidayah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang kena weringi pun Allah Ta'ala. Gangkana yana roi sukuruki ribu nga motok tak boleh ritin rota riwatut tak bunga pasad ding boleh ritin rota de gaga werikada kami nam malabbi ipuada kecuali kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Selanjutnya mari kita persembahkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mapamula onna bunga motok tak latuk maka kwewe rewat tunna bunga pasat tinggi biasa tu angka mak bicik-bicik biasa mau tengkalingar mak bicik-bicik biasa aweng kalinga pasti angka mak bicik-bicik kada ditopa bajang atin remuk ko yono makanya mo tomatin ko subuh makwe cinampak pi biasa tuh angka bicik-bicik ki makarodi ketika
ada bisikan-bisikan seperti itu, ternyata dia ini jampangi, motomuki, loki WCW, kemudian cemeni, erto cemero, kemudian mak jene dan seterusnya. Kemudian kita berangkat sampai di tempat ini, gangkana mas sempajangi, ipegoi pasuran nepung Allah Ta'ala. Sininna yang menghalangi itu, sininna roding eropa kawase-waseki. Semuanya kita tanggalkan. Yene ya sengi jiwa merdeka sana. Jadi maka kewe kita ambil tema merdeka. Tabe yer biasa nari kemakadi ke merdeka aga ilalna pikiran tak merdeka. Iku makanya te merdeka maga sana. Bebas. Nasa ngelene bebas nari ku merdeka. Para lengi bebas, lengi merdeka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nari ku angkat maka desa yang merdeka bebas, bebas segala-galanya. Agi melipigau. Dega aga wadialan ki agi melipigau. Ini ya sengi amalinga nga sana. Tomali nga sana itu. Tomalingim itu makaro, dega wadi makampar, aja mampar nga. Agi melipigau. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam Al-Quran yang namanya merdeka itu tersirat di dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa watunna Nabi Ibrahim alaihissalam, watunna Nabi Ibrahim angkana pikira yelengri pung Allah Ta'ala makan rini akalenna yerwotero watunna nei tanah witu ini anak witu itu tasang itu anak bintangi kuriasero ya cenga ko langi nagambarkan ipung Allah Ta'ala ko kurangi falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi riwattunna wannini yer Nabi Ibrahim cenga ko langi ra'a kaukaba naitai anak witungi bintang di langit itu. Qala maka dan Ibrahim hadza rabbi. Yene puaku ye. Yene puaku ye. Falamma afala qala la uhibbal afilin. Riwatuna lanya na witungi nasaba polisi angi lanyai takapui aswe lanyai. Maka dai Nabi Ibrahim ai tania puai nasaba lanya. Tania puai lanya. Tadengi. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya falamma ra'al qamara bazikan qala hadza rabbi. Riwatuna naitasi ulangi. Naiti ulangi. Kada ya maraja na yan awitangi. Ini lebih besar dari bintang ini. Maka dai Nabi Ibrahim hadza rabbi. Yana pakwe. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ai tania apa ya magi nasaba yeku asai paja macaya lanyai caya na narikosai yemi kuan nimi nama caka kemudian falamma ra'a syamsa bazigatan qala hadza rabbi riwattu dan itu masa soe maka dene Ibrahim ai yene puangi lebih maraja na ulangi maka dai hadza rabbi hadza akbar lebih maraja na witungi lebih maraja na ulangi yene puangi falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ternyata lanyemui pada akhirnya matahari itu tenggelam. Nariko narapi mangeribi lanyai mata soe. Kadai
Pikku carana ya sangi puang lenyek mui. Okko ni makan deni akalan na makan deni ya lain ni wahyu ri pungal Allah taala. Maka dai Nabi Ibrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Majapuia wajjahtu lau pangolur pakku lu pangolo sinna wa takaleku lu pangolo tiku lilladzi fataras samawati wal ard puanna langi puanna tanah puanna yorna roito ngero puanna ulangi puanna matasoy hanifa ndalle ka polikor ye wa ma ana minal musyrikin tangan kaya tahu mapak dua yene asa merdeka ye agi asa merdeka kwe sininna wadding halangi ki sininna wadding ro salenna pungal taala menghambakan diri kepada hamba untuk palanya manengi mengoloki ku pungal taala. Jadi esangnya merdeka yang itu menghambakan diri kepada Allah. Ipa puata leto ku pungal taala. Upanna engkau tahu. Selain daripada ini, ipuate oko. Yana naro? Ipuate oko. Nafas sunnah. Ya, nafas sunnah matoroi. Ipuate oko waramparana. Ipuate oko jabatana. Nasabari waramparana nadena sampajang. Nasabari jabatana nadena sampajang. Nasabari yang leleng itu nadena ngolok kupungan latala. Maka ini ya sengi todena merdeka sanai. Ye. Jadi di mana yang kehadiran merdeka mana ngi? Merdeka mana yang sanai? Nasabak magai egana wadi pakawase-wase ki. Egana wadi halangi ki. Maka itu isale mana ngero? Maka kita dianggap idina ya seto merdeka sana. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ternyata ini yang banyak dibuktikan ini. Itu nariko angka selain pungal taala ya biasa angka yang enggak ero maker biasa ke yondro matena biasa angka yondroi magasan naro ya pada nariko yero malade ipujiro saliwan pungal taala biasa tuh yero tawiro nariko iritai pak kita mata ya. Apalagi yang kita rasakan. Denul letan natawe. Jiwanya tidak bisa tenang. Magin akaro. Magin makro. Nasabatin na merdeka. Nariko malasay to makaro. Toliyero na salasairo. Kadai angkasi masenga sinasero. Melo silo ipandre. Nareko din ipande la sesiki ya ye to makero denul tenang makor denul tenang atina ye denul untuk menenangkan ini lah inam ka kalima angka tu kalima nareko poyoro nareko makan jami bateta tepui makan jami bateta tembus sokotita itu akan menenangkan itu biasa kita to malasa angka to malasa tanamui dia nagaga pada ku dia malasa pak kita matatami itu malasa kade manya memosat ding magin akor pak nasabade na tak gantung ukur lasana ro tidak ada ketergantungan ke situ nafawil natin na makada la ilaha illallah Dega mapak japa kecuali pungal taala. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Nariko angka to puade makaro, namo malasil tahu itu, anda sarasa. Nariko angka tahu. Tembus sokotin kalimat la ilaha illallah ini, namo makura waramparana. Namo kasiasi. Dia nama susah itu tahu itu. Dia nama susah. Nah sahabat biasa kita tahu nareko sirunto ki toli
toli susana na pau. Biasa kimi tamakaro. Nasi runtuk toli lasana na pau. Yeah. Asal si runtuk dia nak manyamang. Yeah, dia nak manyamang. Wah, masih sasika je. Maka sih kada mura sih masasa. Yeah. Maka sih kada mapadi si je bataku ye. Maka sih kowe yang kaje. Mapadi si dasar dingero. Si wani dewa tinro. Upano panas si runtuk itu dilasana na pau. Upano panas si runtuk itu lipat dina na pau. Jadi tahu ye dia nak manyamang. Dia nak manyamang tahu ye. Iya. Selalu penyakitnya, selalu susahnya. Tahu dia merdeka sana ye. Tahu dia merdeka. Jadi matanda tahu dia merdeka migala ada susana. Iya. Jadi ketergantungannya seperti itu, yene kalimat ya, selalu kita ulang-ulang ini. Makanya itu maka dia Nabi tak jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Pakabarui tepat dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tapi sifat tu tidak. Dia mak beri dalik kecuali pun Allah Ta'ala. Dia mak pak japa kecuali pun Allah Ta'ala. Tidak ada yang memberikan kekuatan kecuali pun Allah Ta'ala. Dia mak beri hidayah kecuali pun Allah Ta'ala. Ye, nariko ye. Sebagai pendakwah, sebagai juru dakwah, sebagai guru, nariko ye nak napa kita dia nama susah. Biasa kita guru mah susah. Apa nanya? Doe, raji pagi Pak Guru yano. Sulan nih Pak Guru mah baca dia nama maca. Tau guru maka sana, tau masuk sana ya. Si tahun nih jenasi Pak Guru dia nama maca. Nariko angka guru makar Pak masih saya itu. Magina sama alena melo pemace tawe. Alena melo pemace tawe. Masuk sakit itu. Pada mi di pacar mah. Ada wae. Kesagan je lai singgu ya rodena je nama rumah. Tali pudai dia nama rumah. Masuk sakit itu pacar mah kemakero. Ini pacar mah hanya menyampaikan. Tapudan ni bawa tawe. Iku melo berubah dia nama rumah. Elo nama ni Allah Ta'ala. Eko ini melo perubai, masuk sakit. Dan inilah yang pernah, yang paling Nabi tak. Ya Nabi tak kasih masuk salah dai. Makin masuk sah. Amorena lagi dia nak salah. Kakak masuk sah Nabi tak. Puang pakanjai kasih, alengi hidayah kasih kade. Maka dia pungalata inna kala tahdimam ahbabta. Walakin Allah dimai yasha. Muhammad tanya je ikut mak bere hidayah. Kung Allah Ta'ala mi. Apalah tu na bawang. Hanya menyampaikan. Ini guru menyampaikan saja. Menyampaikan. Tadi di pemacai. Pemacai. Ini tomotoy. Aja nih di melo. Ya silat dasar di gue. Magi jangan kena nak makwe. Dia na melo mak 77. Maksud sakit itu. Maksud sakit. Makanya ini pakai ya. Dipakai ya. La ilaha illallah. Dengar mak berhidayah kecuali pun Allah Ta'ala. Nariko angka susata. Palisu masih jaku pun Allah Ta'ala. Palisu ku pun Allah Ta'ala. Ye. Wengarala dairo. Werikadan na guruta. Angka to pandri ta pole bone. Ya. Asan na iro to pandri tero. Abdul Malik Parojai. Ya. Dalam ceramahnya dan dia tulis salah satu buku. Maka deh, yero idi tahu namo de gagate samandre, namo de gagate samapake, aja mau pudangi tahu namo masuk sek aja mau pudangi tahu mage maca itu pungala tala, mage maca pungala tala, nasengalene apisangang, mage nangka mau pudangi tahu pudang nggak? Iya mau pudang. Mage nasaba angkasan na pungala Ta'ala. Al-Ghani Al-Mughni. Al-Ghani Al-Mughni. Makanya nariko angka susata pudangi pungala Ta'ala. Kadai puangi. Makura kasih jama-jamangi jewe masuk sesi jama-jamangi pudangi pungala Ta'ala. Puang masuk sakaje magai. Melo kaje mandre gaga pudangi pungala Ta'ala. Aja na tahu pudang. Ya pun itu pada terupatai pudak yang menjadi masalah namu angka andrena namu angka duina nasatu alena kasiasi biasa kiruntu makaro biasa kumelo angka bantuang
tapasibu ipa lurah. Angka mana kuro keterangan tidak mampu. Sisan na lo matarimo makiulawangi. Mamotoroi. Angka waramparana, angka duina, mawasawasa dalena, tapi tulimile asa kasiasi. Tulimile asa kasiasi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yene yasange, yene yasange to dena merdeka sana. Makanya ketika ada sahabat, angka sidi sahabat yero. Angka sidi sahabat maksud sakasi papena dina. Maksud sanyawana. Ye. Nakanai agak sana kumakiruh ye. Maksud sa papena dingi makurang aga-aga. Na megatona bagay sana ro. Megatona pasinga. Weh, meli ak makamaja de gaga dui. Tuli ang katoni pasinga eh. Maksud sa papena dina. Aga na pego ye sahabat ye. Aga na pego. Dena pudangi tahu. Dena pudangi tahu. Tegil lo. Loi masiji. Loi masiji. Aga na pego. Loi kortudatu dang to lima makdarari ku pungala taala. Ye nori iruntu ko nabita. Iruntu ko nabita. Kade magi je itu musus salada pawita ro. Musus angka di ro sahabat tolo mana mak jamu makarese. Magi nang ko kemonro masiji. Tati esere ningi. Minda ini matana soy. Dia pana nasale masiji. Maka kak susai suruh no pungal taala kas. Musus salada kai. Ye maka kewe masirin anita tahu. Masirin anita tahu. Kade magi masirin tahu. Kade angka ni pasinga angke pasinga meloy wajah rindrang ro. Na dia gaga dui. Dia gaga di. Maksud sakit di. Maksud sama anang gangkan nah ayene. Yene meloy pamadari ko nabita ya. Jadi itu penari ko mega inda to na merdeka itu. Ini gini kata mega inda na nanulim paja to na merdeka itu. Masuk sama terus. Maka nabi tak melo ko pak guruan. Ye na mo baca ye. Baca ye perlu doang ye. We kata lu kuele. We kata lu to korweng mo baca. Insyaallah lepa itin ramu tu. Paja ko masusah. Maka dai nabi tak baca ye. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajsi wal kasali wa a'udzu bika minal bukhli wal jubani wa a'udzu bika min galabatid daini wa qahrir rijal. Na baca sahabat ye. Na baca ye. Eku ele na baca kata lu. Pur masa paja subuh na baca matong-tong baca. Pur masa paja ngasar yari ke pur masa paja mang na baca siro. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Puang. Melalindrung apole resusai. Nania sara ini nawai. Wa a'udzu bika minal ajsi wal kasali. Melalindrung apuang. Pole ri malamai. Nania kalasie. Wa a'udzu bika minal bujubani. Puang melalindrung apole ri pelorangi kita otorangi. Wa a'udzu bika min galabatid daini wa karijan. Melalindrung apuang. Pole ri na rasa inrang. Nania na jaja tahu. Na baca. Okko pungal tala na pudang. Okko pungal tala. Itu nari kota meloda ka pungal tali pudang. Makanya nari kota meloda atong-atong ini. Atong-atong nari kemeloda ngina sa magay. Sinin ne rumah salah ta pudang pungal tala. Makanya nari kemeloda ngato lupa pala li magwa ke. Maka den itamu tu punga ka di matong-atong ngi. Matong-atong meloda ngi. Kakak to meloda den atong-atong. Biasa ke meloda den atong-atong. Meloda mo tapi dia gaga, dia napenda di mana? Maka deh guru tanari kong kata meloda makaro, maka deh betuan ero, pamelo ko malenga pale malenga, iko pale de to, iko melo ko malenga, alenga puang, iko pale de to, terserah ini puang, ya pokok nari ki papal maka ini, matong-matongnya takui, matong-matongnya kan, maka deh bunga latala. Innallah yastahi. Mahja puya masiri ka.
Masiri kana sepung Allah Ta'ala. Narikong kakataku melodoang mapala makwe. Lesu limana. Narikong kana kosong. Masiri pung Allah Ta'ala mitaki. Masiri pung Allah Ta'ala alene. Masiri kana sepung Allah Ta'ala. Narikong kataku matongi mapala malodong. Lesu. Narikong kana kosong. Melo kapalisa kiwi. Narikong katau. Lo bolata. Yero kasih. Para loro mapala-pala lima nama kasih. Biasa tuh mompo ya sebodi. Weh, ma perlu ada kasih tuh ya. Masil nyawa mitai. Ya apa tuh rekong katau. Lo melo, iya ada tatomi bawa koro bola tatomi. Melo kadi. Melo kadi. Sesone kasih dewa andrenya. Tatomi bawa koro dia tapi pego tatomi bawa. Biasa tuh ini bati-bati. Kali dia natong-natong ini. Ang kamuro kapang, manre muro ka apa nasaba. Mundo mikro, dia ada pigo-pigo. Ya. Ya apa dari kemapala makasih masanya mata mitai elengi. Makuto nurupung Allah Ta'ala. Makuto nurupung Allah Ta'ala. Begitulah yang dilakukan sahabat. Sahabat Nabi tanya akan pigo melodoi. Apa yang terjadi? Nah sabab pung Allah Ta'ala na pudang. Sirin na yun nangi, sirin na ipalodongi, lanya ni Susana. Aga buti na lanya Susana, pajato ni Masara, sirunto na bita macawa-cawa. Ya ini itu paling nariko to macawa-cawa. Ya na yasa merdeka. Nariko angkat to mata Musa tapan atau dia na merdeka itu. Biasa kirunto to dia na kana macawa. Ya. Maka dia itu ahli jiwa. Nariko melo ke malampe sunga, melo ke malampe sunga, toli macawa-cawa ki, toli macawa-cawa ki. Oko bola taga, si runtuk ke beneta to macawa-cawa, si runtuk ke laki to macawa-cawa. Anak tayo si bicara macawa-cawa, maka tanam kanja, kanja. Bu, iya nariko si runtuk ke bapak ero biasa mo ke macawa-cawa, biasa tuh ya mah penghira makaro. Jiku tahu ini si pak bicara masing-masing. Weh kanja apa kan? Si sana laki nih si bicara weh mata musai. Lanya ero cawero, lanya ero. Iku tahu mah besar. Tapi dari ko laki nih ada dia nama besar. Biasa kaya hira makaro nih. Nah itu melengi duit laketa. Nih kerja melengi duit. Kalaketa. Laketa malengi duit, laketa maka buaring ibola, laketa mak pendek kita nama rajai, laketa mana? Maka aku tahu, maka basta may nemiwada, isa na lakena nemiwada be, dia jaga lanya ero, lanya basay. Pada miti nariko, ang kapajaba ero, nariko tahu nemiwada maka kanya, sisa nendo na nemiwada, para nariko tanindo na, para nariko tole nemiwada. Hirang ya makaro. Makanya make. Ikut tahu maka kanja ne ada sisan na newin do nada. Pada ko tanin do na. Hari okori monro ye. Tode na merdeka bansani. Tode na merdeka ye. Magai angka susah. Ya to lima susah. Ena ko melo kimitai. To merdeka pule ko to lima nyamang irita. To lima nyamang irita to macawa-cawa. Isto ngatongan na tuje namo jadi gaga dita macawa-cawa toki. Namo de gaga yan dito macawa-cawa to. Macawa-cawa ki maka demo to tawe manya-manya tawe. Daripada dito na gaga dui, dito na to macawa-cawa. De gaga lanyo mana ngi. Maka de tawe to masusah to kan ni. Masusah bali boleh kasih. De mana nang kan macawa-cawa. Melo ka makutani seluruh jamaah. Yeru iseng macawa-cawa marajika. Magi pala na biasa mata Musa. Maga tol mata Musa tawe. Na dito na marajika iseng macawa-cawa. Dipakai da bawa timu ta cende. Biasa mi to tawe kedo timu na sawali mi. Masalah ye. Kedo mi tubuna tapi sawali mi. Kade malasami mangi pak. Ya yang iku malasami mangi. Ya de kagak masalah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Jadi
okkoi susah, okkoi sarani nawai. Ye. Jadi ini gini ang kata to lima sara, jadi masusah sih, to na merdeka itu. Agapi, minal ajasi wal kasali. Termasuk to na merdeka ye. Aga yero, ajasi wal kasali. Nariko angka to makutu, nani kalasi. Nye, ini gini kita makutu, makalasi, ai to na merdeka itu. Ye. Nah sabak dega ka tu sukses okula okwe. Dega ka tu sukses nariko na boleh tawi. Kala siewe na nekutwe. Tetamu gere. Sinin na tau sukses te samu saja rana tatanai. Nariko ka pasompa tatane pasompa. Nariko pasompa berhasil tatane mui. Maga waktu ta sompa kadai. Waktu ta kasih sompa aja dega ga. Yalla ga sirie. Pokok na sinin na jamanya jamamano koro. Yang penting yang kamu duit. Pasompa yero. Batana pajir dega ya sekalasi. Dega ya sama kutu. Jadi gini kita boleh dulu merdeka tahu. Nye. Nareko Pak Galuh makalasi ai dega ga. Nye, maksud sama mana tahu itu? Nareko lake makalasi. Ai dega ga. Ye. Mega duina tapi cek dia menalet di benena. Ai lake kalasi tananya. Itu kagak lake kalasi kowe. Ye. Mega dina, mega gajinna, tapi cek dia minale benena. Ye, cek dia minale benena. Alemana yang besar. Ye. Oh, dia Alemana. Kadang-kadang aja Alemana ngi. Taruh sesna. Mage we, itu roji tabe di makun raye. Itu roji ta masalah ro. Nareko ka gajita Alemana makun raye. Di sana mah tu melo yellow, maka roji. Mako garo. Makanya tuh orangnya kadi aja maleng mega. Maka aja melo yellow. Marji ku melo yellow kade itu melo jemel di pangali bensin kade. Kamu tuh kapak dimu. Maka aja yellow. Makanya aja maleng mana ngi. Maka itu isas pura piranda. Iya. Hadir jamaah dimuliakan Allah. Oleh karena itulah, kalau siwi kutu aja lalu tu boleh. Aja tak boleh. Dia nulis sukses tahu itu. Dia nulis makan jatuh dari kong ke kalasi. Kalasi. Makanya di dalam Al-Quran, tanda-tanda atau munafiq. Ya, idza qamu kusala. Tanda-tanda atau munafiq. Nari ko mas sampajangi kutu. Melo mas sampajan na sampajan. Iku meloi mas sampaja sih. Iku dede sih. Kusala. Patat tomo sampajangi tapi makutu. To munafik sana itu. Jadi matanda tuh kayak to munafik kade. Ni gini kita melo mas sampaja iku desi. Iku makutu-kutu si marjiraji si zaman apa aja si mas sampaja. Masa wasi si makanya betul itu kalasi sana itu to kutu sana. Ni kita makaro maka di pengala tala tanda-tanda to munafik. Zaman ini muliakan Allah. Aga pikoro pelorangi kita torangi. Ini gini kita tali tahu cede tahu sih. Dia merdeka itu. Dia merdeka. Makanya riwat tunoko liampatewe si bawai Nabi Abu Bakar. Watuna tamu kro gua suri itu. Macubu Nabi si Abu Bakar. Ya pengen tahu Bakar ye. Kami tahu. Magi nami tahu. Angka bali. Angke pas sapai. Nang kaya nabita si bawi. Ni say asad dia kaya nabita. Kadai. Yesa bako bakarangi. Maka kita otorangi. Kang kana tiriwale kasi pusan kadawe. Upano pa ni runtuk ide gaga. Pajaki tahu. Kamana kita waktu itu padangi. Ngati padang. Maka nabita napudangi nabita sahabat ni Abu Bakar. La tahzan. Aja mu masar. Innallaha ma'ana. Si bawa ki maka ke pengala taala. Jadi tapi di mana kiadin? Narik ku bajena sangat dia kita tahu rengi, ya tabace. La tahzan. Innallaha ma'ana. Si bawa ki pengala taala. Terkadang tuh narik ku tahu ki lanya pengala taala. Biasa narik ku kita tahu ngalau baca masih nyanyi.
Biasa ka dalam perjalanan ini, perjalanan tanggaban ni tate dua, seterusnya. Weh, biasa kita orang. Biasa ka boleh compong. Tate dua lalu koro age sana tuh. Age sana ro peternakannya. Weh, kita orang isa ding. Tahu baca sih? La tazan innallaha mana. Si bagi pun Allah Taala. Paya ka sa di tahu. Tapi maka ke pae, namo tanggaban ni tahu. Magay. Sinin na wang ke pangunrana koro. Sinin na maka ke kamana ni pangunrana. May cawa-cawa mana. Sinin na juga maka ke basa makara-kara ang kamano pangunrana maka ke. Iro pangunrana may cawa-cawa mana. Toh? May cawa-cawa mana toh? Deka ka matamus ako, may cawa-cawa mana. Ang kamana gambaran ako. Calon bupati. calon gubernur. Calon agapi. Ya may kalada ko. Jadi maka ke dari kota Gaban namo yang Tanggaban ni dena ko metono maka ke. Magi na saba ang kamana na ko pangunran na gage. May cawa-cawa mana. Makanja mana ni. Makanja mana. Cawa-cawa mana gitu. Jadi hadir-hadir yang dimuliakan Allah. Agap yang terakhir tadi itu. Yang terakhir adalah wakar rijal. Minggalabati daini wakar rijal. Ya naritu nariko mega indrang. Mega indrang najaja kita we dito le merdeka. Dito le merdeka. O nariko mega indrang tato le merdeka. Magay masiri kini tatawi. Wanni ito linawanaway, den na lamatin romatay. Jadi asoy den lamatin ro awan ni den lamatin romatata, asoy den lamatin takitaw. Magina masiriki. Ya masiriki. Ya makanya narikomelo ke merdeka, narikon kapal indrata aja na mega. Upano pa na mega indratu den le merdeka. Aga butin na pa, aga butin ni. Nagande nga panguji Mak bala penguji. Palang-palaki je. Palang-palaki pak. Tanya tu ba kamu mugande tahu? Tahu mugande. Akadai aga tu je pak. Nalalungi je. Aga lalungi. Nalalungi keredi. Ikut tu mak bala nasa. Ye letu ki matu tolesong kasih dureng. Yang kasih dina. Ya apa ko palang-palangi we matanga. Pokok na. Jadi mak bala mak magi nalalungi kredi. Tesamo ka jasang kredi indrang. Jadi itu maka ke pak bahasa we. Esa indrang narobe bahasa na. Ya, narobe bahasa na. Napalus maka ngiro. Maka tegi pa sa pule ka mala kredi. De na melo maka da pule ka mala indrang. Indra itu. Indrang ngiro. Esa kredi indrang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di mana kehadirnya? Di mana nya? Narekomeno ki mangolo ku pangalla taala. Inni wajjahtu wajhiya. Melo ki pangolo watakat aja lalu gagalenge wadi halangi. Yena tiasa merdeka tuh. Jadi sinin na wading halangi ki. Wading halangi mangolo ku pangalla taala. Pengupungan tatanggal ka mana ngiro? Tasaleman ngiro. Makanya wali Allah to marapena pun Allah Ta'ala tuh. Dia akan tahu kecuali pun Allah Ta'ala. Dan inilah yang dipakai pahlawan kita. Yenor pahlawata. Benenge pahlawata riolo. Na boleh kita orang. Na boleh kalasi. Inilah merdeka Indonesia. Inilah merdeka. Justru karena ada jiwanya itu. Jiwa merdekanya itu. Ya. Dia namanya tahu. Ya, dia namanya tahu. Jamaah dimuliakan Allah. Dan saya sudah bicara dengan yang begitu. Angkaro. Ya, tapi beberapa tahun yang lalu dia meninggal. Maka deka yero ini nari kemelo ke loma musuh pudangi. Yer nari kemelo ke loma musuh. Biasa kan kalau mau tahu. Biasa giga. Akada dei palanya meto nasa. Yer ini nari kemelo ke loma musuh nasa. Lai tembaki lo leta. Lai tembak meto tahu. Kumero ka mamuso lay tayong bametelo. Upano panadin nanda ka peluru, lolo mamuso. Jadi lay tembake lo tahu. Lay tembake ro pasukata. Lay tembake ro. Nade ko din nanda peluru, joko na mamuso. Upano panadin mo kabangay, maate ko mato ko. Maate ko.
Jadi lai palanya meti saya ngerasa takut. Lai palanya roh. Dan inilah yang dipakai pahlawan dari Allah. Nih, pahlawan dari Allah. Yang namanya pahlawan kemerdekaan itu. Semoga isengi pahlawan pahlawan. Isengi pahlawan megalata di Cina. Nih. Ipotinya sepahlawan dari Komega di Cina. Ya, dan mati di dalam, ya mati dalam kebaikan itu. Ya, nah sebangka itu dulu perjuangan tapi tidak dianggap pahlawan. Mage, detik-detik hidupnya mega mengkhianat. Ya, mega mengkhianat. Dia sepahlawan itu. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, oleh karena itulah si cocok maka kewe ya dalam kehidupan kita sekarang ini di bulan Agustus ini, ya mari kita hidupkan jiwa-jiwa merdeka. Ya, jiwa-jiwa merdeka jangan menghambakan kepada harta kita, tapi hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sarikom mengi di dalam beribadah kita. Ilana kehidupan taye, makanya batita makosiang, makanya batita masa padale, makanya batita ketika ada yang menimpa kita sabara ketero semuanya dihitung sebagai jiwa-jiwa yang merdeka. Jamaah dimuliakan, mudah-mudahan apa yang sampaikan kenapa barakah Allah taala usiku wa nasabitakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.